Hawaii, USA International Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award Search for $1 Million Amazing Story 2026 in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, the winning product of Crispy Pata King. Crispy Pata King, the #1 crispy pata in Hawaii. Licensed and certified the food handler in Hawaii. Ti programa tinga na Polo 1. Lagkip. Ti napalabas. Ano ko na? Sani? Pakiulit? No saan mo na nga nang Sandra? Ulitin. Ang asim. Saan ko mga gusto na dyan nangigkukin ka? Nangigpunsamot lang. Api nga paulit mo pa lang. Ha? Nangigpunsamot lang, api nga paulit mo pa ay. Hindi kayat. Di mo kayat? Alam saan mo kayat? Diyak kayat ngagsinata. No pa nga dadan ti fourth year college, si Sopeti pa nangisinam kanyak. Diyak may ibturan, Sally. Diyak may ibturan. Di magisina kayang ka. Yan nalpasan decision ko. Yan tangay sa mumot kayat, di kayat ko eh. Bagag kang ka, umianak iti pagyanam. Ibagag kang ka, no, may parit, mapantag check-in. Di mo kayat. Di nabimpitas lang yung nagsinata. Agsinatan. Lipatan kan. Kat lipatan nakmeten, Sandra. Tingkay nangigan, papagayam ket may salay nga paset, ti pagkasalitaan ni Sandra itilawag sini. Umunangan tayo pagpilian para ti panakapili the best letter of the third week, iti bulan ti Agosto. Idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award Search for $1 Million Amazing Story 2026. Babayin ka ni Reynaldo Rey Fiesta dito Honolulu, Hawaii. Kendi programa tinga lagip ti napalabas. Iri Action Radio DCJ Silawag. Iri panangyot maton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II. Nga pangabakan nyo kadagita kakadakkel a premyo. Ang kakadakkel a premyo ko nak. Gabota in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly. Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag text when tumawag kayo di cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. Wano ang direct message kayo iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid tapay iti Letson and Rice Bento nagbalurlayang iti $14 plus tax. Ken, 1/2 islab Letson Belly nagbalurlayang iti $65 plus tax. Ken, 1 whole slab Letson Belly nagbalurlayang iti $130 plus tax. Ken, mabalimpay tagorder iti small, medium, ken large pans. No agorder, ag text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagipen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly. Ket agorder itan Yum 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 Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii. Owned and managed by Reynaldo Rey Fiesta. Intibedenggan nito'y awis ken panagyaman. Nito'y 7th grand finalist tayo. 7th grand finalist ti Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award Search for $1 Million Amazing Story 2026. Congratulations kini Rogelio Boy Baldonado. Tubo iti Badok, Ilocos Norte nga magdamag nanad sa Jai Honolulu, Hawaii. Denggen tayo ti panagyaman ken awis ni paring Boy. Agyaman kami unay manong nemi tati pagkasalitaan ti biag mi ken ni Delia
nga asawa. Tinangabag nagragsa kami nga agasawa kastamiten dagiti adu nga ibilang mi nga anak mi. Nga itilikodan adi mi ida pudnong anak ngem inted mi ti aya kadakwada. Anak karupay ngem pudno anak anak. Ket apo amin nga dumdongek kaya nagbuybuya. Maawis kayo amin ngagsurat met iti lagip iti napalabas tapno papadasan nyo met iti mga bak. Yan, tap ng mabadasan nyo ti mga bag. Kaya ti 7th Grand Finals tayo. Kaya di data nga bulan ti August, isearch tayo ti maikawalo nga Grand Finalist. Malapit na, malapit na. Pamagayam, kada giti madaman nga agbibuya kanya kita, paki-share, paki-like. Kaya kasta maten, saan ka pa nga nakapagpalo iti page ni Paring Ray, nga Ray Fiesta Sentencio Award, paki-follow. Numit iti YouTube channel, tigay pakabuyan, iti dahito nga video, paki-share, paki-like. Ito saan ka pa nakapag-subscribe, iti YouTube channel ni Paring Ray, nga Reynaldo Ray Fiesta Sentencio Award, paki-subscribe kayo kuma, papagayam. Di ba di madaman nga agbibuya kanya kita? Dato yan ni, ni Curly Tagupa. Good morning, kumpad. Curly Tagupa, dato yung asawa ni Florendo. Yeah? Josephine Estango, ni Curly. Josephine Estango ni Curly Tagupa. Kaya dumapay nga agbibuyan. Kung saan nyo pa na-share, pag-share di programa tayo. Nga, apa ba nga lagi? Kahit no, ang gabi lang, usus to nga denggan into no Aldao, 12:30 nga ganat alas 2. Iti programa tinga lagi pinapalabas, iti Action Radio, DCJ Silawag page, papagayam. Sumara no inte kablawan na kita birthday tangal daw. Yung August 17 na Monday, happy birthday kay ni Erlinda Panterosete di Tadyaton Bintara. Maawis kay amin nga umay makiya daya kada to'y naindaklan nga birthday celebration ni Erlinda Panterosete. May kapitupulo ket ako ano ibagbuga. Kasabatan kini kumpadre Kagawad Hill Castillo di ta Kabungaan B Lawag City. Parang Hill, happy birthday kang ka. Ni Jane Roxanne Ruiz iti Batak City. Happy birthday kang ka Jane from John Daniel, Mika and Jasper Brian Ruiz and your family. Advance birthday kini Emma Pascual iti Hawaii. Advance birthday kini Sister Glory Fiesta iti San Nicolas. Advance birthday kini Max Simon Ruiz Ojerio iti Las Piñas City, Wano Imos City, Cavite. Kaya happy birthday in advance kada Lena kini Edgar Garcia. Agrama maten kini Elmi Garcia dita California. Advance happy birthday kada kayo. 21, 22, ken 30. Ito 26, advance birthday kini Charlene Estabilio iti Las Vegas, Nevada from your daddy Art and mommy Erlinda Estabilio iti Hawaii. Yeah, kada kinaming birthday tangal daw, ken masangonan ngal daw. Happy birthday. Kablaw man po dito ababa nga lagip tinapalabas. Dito'y page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Sentencio Award. Hello kini Alaysa Ramos. Happy watching ka. Ni Mila Milyari di California. And dumupay. Ituloy tayo nga ibasa, papagayam. Dito ay ababa nga lagip tinapalabas ni Sandra Itilawag City. Hintayo dituloy nga ibasa. Tubuak iti probinsya di Cagayan, manunemi aya. Nayanak kami amarigrigat gabota gagangay lang nga balay nga saan pa kindi nga natalgad apagyalamino kasta nga bagyo manunemi. Magitaltalon laing ni tatang pasaraya sumken ti sakit na. Gagangay lang housewife ni nanang ket lima kam nga kakabsat. Siyak tinauna manunemi kanida graduara kon iti high school manunemi. Napanag nagubra iti ilimi, ti may nga karinderya, manunemi, ket ti sweldok ti duwang bulan, imbaga kadatatang kininanang. Nang, nayo naman kortak, barbareng umanay nga para iti first sem, inagtilawag ngagbasa. Iya po anak ko, aya. Aya po, sanda kakabaylan anak ko nga tulungan. Tulungan ti bagik tatang, nanang, agbaling nga a working student. Nadarapap ko. Kahit no makapagturpusak, kahit adan tong trabaho, tulungan to diri kapsat ko. No, kas kasanulaing, rumang ay tamat lang. Mga asin na po Diyos. Eh kasano tuwadam na kita dumantang agpalawag na kalpasan na agawid na nga masikog. Santo mapasamak dali tatang. Eh wano saan kita agdin dinamag nga ilaklako dati bagida,
tapno lang makapagbasa dati, adaan ti sugar daddy. Datang, nadalos nga pumuspusan piramidag, tapno magunod ko tarapap ko. Tulungan tat lang, no anuman ti maitulong nyo kanya. Kan karunaan amin, ti bendisyon nyo, ti kararag yo, kararag tayo, masapay ko ma, tagbalay giya. Alay ka mo lakay, pagustuhan tat ayan anak ta. Kaya daw at nga sabi ko mga rod, magunod ng terapap na. Isumang pwede titilawag, interos ko tinapanag-enroll, manong name it korsok ng accountancy, kalpasan na, sabula ko ti pagyanak. Irisangot ti eskwela at akarinderya manong napanak, nagorderak. Pansit laing, panakamiryan dakon manong name it, nalabos ang pangal daw. Lagi nga idagbayad dak. Manang, bayad ko. Manang ko kayo dati akarinderya? Dakam kinilakay ko. Nilakay ko ti para luto ko. Uno siyang, siyak. Aon samat ka doon ayo. Damay sa ang madanapanan na. Amabalin ti sumrek. Kas servidora. Kaya amabalin na. No, danayon na kaduami. Manusam at sweldom. Basit lang. Ang mabaling nagyanak dito, stain, ay masarsaraan da ito. Gawawit kami di balay mi. Awan nagbantay. Mapadlakan. Ngayon nakas pagarikan ta ganak dito, kabayatan ngagbasbasa. Dito yak. Sabay, basa ka. Nag-enrollak manang. Inistoryak kinimanang matet manong nemi taisot imbaga ng anagan. Sa dong ti pa nagbasa. Alas 9 inalak nga first period ko. Ay gana iti alas 12. Sa alas 2 agingat alas 5. Di ako brak nung ati parbangon. Aganak dito manang libre kumakan, libre pa pagyanak. At estiginak. Han? Ay manulang ti masweldo mga pagarikan ta di mo makonsumo ti mano nga oras. Makonsumo ka ta mangrugyak ti alas 5 kunam. 6, 7, 8 talo nga oras sa 1, 2 o 5 oras yan. 5, 6, 7, 8 talo nga oras napagbagiso. Mabali mo lahat tamanang basta lakid di ko. Ori basit sweldo basta libre at kanen, libre ti pagyanan, kaya at pagkurkurangan di pagbatri ko agad, bumali Kabaylam nga ta, tagbaling nga working student, baka marigatan ka, din ko. Manang kabaylak. Sige, no talaga interesado ka, agyang ka rito Kahit irapin mo tagbasa. Agyaman manang matet, thank you, maragsakan awanin problema. Kasta nga rod tinapasamak manong nemi, idi sa anak pelangang basa, di duwang alawas diretso. Di pa nagtrabaho. Ken, inaramid ko ti amin nga napintas ti trabaho. Well, manong nemi, kaya dituyak nga maturog. Siyempre, anak mananuta, nakalakmat. Nadagtugtug agad, jakpas-pastar kan. Wala kasi no rak-rakan dan, di 3 daw. Nga madumating ti karubak. Manong nemi, sudjak mandarangan. Iti agrogya akong tagbasa, manong nemi, siyempre, masapa nga green, siyak di manglukad, siyak iti agdalus, siyak iti gipakni, kahit no ada customer, highball man, kung nada kinadamatin na. Mabaling ma-highball, manong nemi. Umay tumaten, nagiti agasawa, nga juju ken matet, manong nemi, kinadamatin ti kaduak. Kahit no hasta, nga sakbay iti 9, 8:30, agdiusa ko nagrubuat manong name ang paano ko nagbasa. Meron ng sweldo ak manong name kat kurang nga pagmatrikulat, pagbayad ko. I-advance ko man, isweldo ko sumano manong, please. Sige, mano, advance mo. Ito. Hindi man first sem, manong name nagpakadak nga nakagbakasyon, iti kagayan. Inararakop ko, datatang kininanang, kinirikapsat ko. No kasta anak, nasa di pagyanam, lang. Nagtrabaho ak kabayat ng nagbasbasa. Alakit sapay ko mga anak ko. Tawa tong palmo terapap.
First year, second year, hindi ma'am amok ni Sani manunay. Nagpadpada kam ti kurso. So nalagdahan ka pagpadpada ti oras. Adala may sa nga pagpadami nga oras. Hay, mabaling nga bisag ka. Pangawisang kanyak. Dan to aglans. Umay ka aglans saan di pagganak ka karinderya. Imbag ka sa din, no? Kahit mo sawan, servidura ka sa jay. May no aglans. Tay serbang ka. Agsamo ta mga na. O sige, isot ko nam, ng bayadaw to ti kanong agraman ti kanek. Haan, libre para kanya katagyanan nga ron. Alas 12 nga ron, di rumor kami ti eskwela, nagtros kami ti karinderya, nag-serve at pa lang, nag-serve ko ti pangaldawan mi, manunay mi kinisan. Nyamamok, kada manong matet, kaya ni Jojo, manong Jojo, ni Sani. Classmate ko manong, anak. Langanan sa amin ito, agaram kang ka. Bagay, gwapo. Laglagi pa Sandra, makadisturbo ti ayat, do irapin mo. Dito lang ti may advice ko. Nimidata kami ni third year college, manong nami inaklon ko ni Sani. Kahit kastaon ay tiragsak na nga nangarakop ka niyo. Agyaman Sandra. Agyaman na, di nakarakupan na kasta. Saan ka labas na rakupan? Agkakpay na kiti lips mo. Sani. Saan nga virgin di kiti lips ko? Ang abali, virgin pala dito baba. Umayag to yan. Sa tino, iti pagyanam. Di ba? Siksik adyan ako Ay, saan? Madi, apay. Madi, apay ko mga umay ko yan. Han, umay ka pa siya rin, kalpasan na agawid akman lang. Ano oras agad kayo? Alas 8. Di alas 8. Agawid ako to alas 9. May ito pa lang. Di, mapuyatan na. Di, iti Friday. Gawang klase ti kabigatan na. Sige, umay ka to. Imay nga road manong nami kat nakasaran ti karinderya idi arakupan na. Ala, sani, awanan tim, makakita ka rata. Nakaway-wayatan nga marami ti kayat na dito. Uri agpat-pat nagtaha. Di ba talas 9 ka pumanaw? Katuan. At dabay may isang oras. Sige, makaadut at may isang oras. Numanong arikos. Ano hindi kayo mo sawin? For how many rounds? Saan yung kayat? Man, malukoy kang dulata. Niminduron ko ni Sani, mano. Kayat, Sani, kayat. Di mo pa kayat? Di ka pa kayat. Gawit kan. Nagawid kan. Numaamon ni, di kita pagyanak dito baka ito, katindak. Kasi, kawid ka ron. Mamisan pa ka ron. Naging gaman ng naming nga namuan, di kita agasawa. Naging entertain kagahan dito tirabi Naging gana madlatalas 9, manong, gawid no kan. Diyak kayat. Ikasan nung natin mapasama ka na kayo. Makabubisit. Iti negosyo. Dito kayo ang garamid. Tirabaw di kita lamisaan. Hoon manong. Jakton kayat ng maulit, Sandra. Tala maulit pa ikatenda ka. Gabo iti dayto manong nami saan ko nga in-entertain ni Sani. Ito kasta nga rabi, orek tug-tug-tug. Iti eskwela, no di mo kahit sadya di parit di amon. At tsakinda. Sani jak kayat ko nakmatsak kayat. Hindi adakam din manong nami sakbay di fourth year college, manong nami. Apay Sani, anay bagam? Agsinatan. Sani? Sani saan ko ma? Saan ko ma?
Di mo kayat ko. Di ka lang makaura yan. Aggraduar ta, agtrabaho ta. Kalpasan na, mabalinton. Tsak pa kaura yan. Notkas ti nga di mo ited ti kinabirhen mo. Nabimpitas lang ang nagsinata. Lipatin kan, kat lipatin nakmatan. Sunny, please. Please, tsakayat. No, di mo kahit nagsinata. Itad mo nga rotin ti kalkaumak. Ngayon, tsak pa kayat. No, di mo kahit di saan. Ditakan, Sunny, please. Sunny! Manong name na apektaran ti pa nagtrabaho. Ba na ka nakadlawan, manong name di kinagasawa. Nagsarita taman. Manong, ada problema man. Madlaw mi. Amo ang susurot ti o trabaho. Madadahal pa yun ti paragbasam. Madadahal pa nagtrabaho, madadahal pa nagbasam. Kat na porcher ka. Manong, gabo kini Sani. Gabatasan ko nga kahit na mapasama. Insi na lakon. Iwagsak mo. Lipate mo. Paturugan pa ilaeng datarik nam. Ada ka di mailibay nga ayat. Kawan. Lukas taman ti kahit mo nga baga. Mailibay. Maturog. Imbas ko mga inspirasyon mo, ti makirelasyon mo. Hamat, distraction. Madistract ti trabaho, madistract ti panagbasam. Gapo kinayat. Ipalubos mo pa ilang nga mailibay ti ayat nga marikrignam kinisani. Kadinto nagkita kahit tumanin kas pagarigan, kat agreeing deta nga ayat. Di agreeing. Diyak natin makikita manunemi ni Sani. Ay masadag ni Nena kanyak. May sagada kiti close, classmate ko. Hindi ka di problema? Sila dasap sa pulam. Hindi ka di Sani? Apa mo? Tawari siya, diyak natin makikita. Kang kalayo na kayo, kang kalayo kayo na kang kuyo-kuyo. Amo niyan na. Iba ka rin ti eskwela. Tapno saan na kan nga makita pa ya. Ken tapno saan mo ti nga makita isuna. Di wow. Tapno alis tam nga malipatan. Maudi da ito yung tawan. Sandra, di mo ko masayangin. Ipasnek mo tagbasa. Agtrabaho ka nagbasa. Masalangin nga tawan. Di mo ko mapaayin. Dagiti naganakin kakabsat mo. Inwagsak ko, pinaturog ko, nailibay day nga ayat manong nami. Ni-concentrate ko matlaing tinagbasa, kaya nagtrabaho, aging gadimtengen manong nami, di pa naggraduar ko. Manong, kidawag ko mga, dito ito mga angay ti panagpaalak. Kaya na, ilutuang ka ti special, nga para kada tayo laeng. Ayawag ko man ti parents ko, ken kapsat ko. Umanay ka nga tamit dito nga pagyananda. Umiyang kam dito eh. Kalpasan na, kawidan to ti kabigatan na. Kaya tuwan na, baka mga takwada nga balunan dati, ulas pungan kan ay kamanda. Basta nga rin tinapasamak, manong nemi, di manon datatang, nanang kinikabsat ko sakbay ti Lance, dito lawag, kahit nangal daw kami manong. Kalpasan na, itumteng ti programa, ni nanang tinangabay kanyak ket kastawo ni tiragsak na, ragsak mi. Durek lang makaluwa manon na imi. Idadda akong ti stage. O rin ni nanang kitagluwa. Luwa tiragsak. Kaya mo manak ko. Nasasahampay lang ang mamati di kita kalugaran tayo nga makapag-graduar ka. Iti nasayat nga wagas. Nag-graduar ka, ag-take ka ti board, kalpasan na, itaw dawat na kinabod Diyos nga may iruwar mo. Ket makastrek ka nga dagos, iti trabaho. Kasta nga rin tinapasamak manong nami nag-review ang kabayatan ng trabaho klatasak nag-take the board kaya idrumuar ti resulta manong nami. Yes, lagaro-arak manong. Congratulations, kablawang ka, kadaka, Sandra, at least may sakan nga accountant. Kadakil tinitulong mi ka, di ba? O manong, dakil tinitulong nyo kanyak, dakil nga gasawa.
Tanong sandak, nala. Ano nga ito, nagtungpala kita. Ken, nusan mong inwaksi. Tinakadisturbo kang kangayat. Di, nailibay ng ayat. Malagalagit mo ni Sani. Kumusta nga tayo tamat ni Sani? Mo na kita na inagal na, no nakarawar. Ay kitakman. Kinunak manong naimigit, nakarawar mo tisuna. Board passer mo tisuna. Ay manong, please, tulungan na, isarek na. Ado di kita amamok, ado di kita gagayem ko, isa mong pagdanagam. Isa ka na mo, application letter mo, ken resume mo. Tapos siya akong timang isubmit. Kasta unay tiragsak ko kaya nagyamyaman ko kada kita agasawa tatakkel na itulong da kanyak manong nami kang runang nagyaman na kinapo Diyos. Ay nga nakastrek ako manong nami nga mga opisina. Idata mga opisina kan. Diha nga nagtrabaho. Amang kumalat na manong sa paek ti agreeing before 8. Mawana ka mong opisina. Marigatan kan. Saan ka komportable dito yan. Makita ka ba din natin magkasaraam? Kabaylan mo nagbayad. Ngayon umumaklat ka to. Iwan na, umay ka lang tagpaspas na dito. Sabado kay Domingo, no kayat mo to, may ag-extract, bali nga servidura. Mga opisina, bali nga servidura may lang. Ano mo din na? Kasi nga ron, tinawasamak na nga lako nito pagkasiraak, manunemi, karidiadan, makatawan, nga agtrabaho ak, pinagbasak mo ito manunemi, tiyag kapsat ko adingek, kadito yung lawag na mismo manunemi, kakasiraan ka. Hindi mo isang mali, manunemi, nga rumrumarak iti opisina, iti adagtimat, iti likodan. Sandra, iti talyawag. Sani? Do you still love me? Ha? Nasakta pagsaludsudam. Nailibay laing ni ayat dito yung puso. Imita? Tapanawanan tapno, agreeing day nga nailibay. Riniing kon. Nailibay ka di mat ti ayat. Ken ka. Kayat mo ka di nga riing Kayat mo nga sawan sani. Saan ka nagayat ti sa bali? Saan? Gabutan nagtalinayod nga si ka. Nailimay lain. Idakit na karingan. Mabaling ka ding hawisan ka? A dinner date? Nagriing nga talaga na ita nga ayat anailibay manong name iti mariknak manin nga ayat teknisani. Nga kailiw ko isuna. Nangarabi kami, iti may isang restaurant, kalpasan na, dedikid-kid dawon na idi nga pinaay ko ketne. Adda kami niti hotel. Ala, sani. Agkid-kid ka ka di pala ita. Agkid-kid ka, ito, doble kang isina. ito, nagbasbasa pala di kapsat ko, hindi, tulungan ka. Pagbasahan ta nga doa. Come on. Let's go. Ket gapo ta panawanan manong name it up no ipaay ko ken kuha na ti amin ko. Inarakop na. Inagkan na digiti lips ko sana ininot nginikat ti arawatek manong name it. Kanagbadpada kami nga lamo-lamo nga gabgabon ti rabaw ti kaam. Oh, Sonny. Sandra. Kamaw dyan na. Magunod ko bentlahingin. May kasar na ko. Ni kasar kan to. Numakaradwar di kapsat mo. Oh, Sonny. Oh, Sonny. Sandra. Sonny. Oh, Sonny. Laming pinsanin nga inikutan ni Sunny ti amin ko nagmaymay sa kamin man. Pinurak na ti kristal, pinisang na ti talon. Ket kastaon na yun ti pa nagampayak mi nga aglumba kami manon mi amang labas kadagit na po daw nga ulip
manong nemi ketukno-tukno mi ti langit. Sani, sani, oh, Sandro, sani, oh. Namin ano kami nga na itayot-tayot man. Dadan din ng rugyan ti kada Friday evening manong nemi nga agpapas kami ti ragsa. Naging ka manong nemi di agturpuson ti adjek kada damaten trabaho na. Will you marry me? Yes. Why not? Dito'y kami lawag nga nagkasar kadi may siyempre ti partidok sa Cagayan. Nga nakaragsak kami. Dadaan kami ti kabukbukudan nga balay manon nemi kadag trabaho kami nga padpada. Kun katulong ken yaya. Tatalo manon nemi ti anak ng parabor ni Apo Diyos kada kami. Babayan di ba nagtitinulong mi nga kakapsat manon nemi naggraduar kam amin nga 5. Kadya burodek iso ita ti pagyanan danan ang kinitatang. Agyan kami dito'y lawag. Dadakam amin dito'y nga nagkamang dito'y lawag manon nemi. Kada damat amin ng nga balay, dakiti kakapsat ko, agra mamatanda tatang kininanang, tatiya, product mi, isong tinagbalay, kada iso dito yung pagyananda tatang kininanang. Manong nemi kaslas sa anapatyen, dagiti kabagyan mi, diya kagayan. Nakasto tinagtungpalan ti biyak mi. Babayan ti panagtitinulong mi, nga siyak ti muna, ngay may nakigasang-gasat, dito'y lawag, nga nagbali nga servidura, it karinderya, ket nagbalinitan nga mga opisina. Sabi ko manong nemi, tadamat na ibatik nga adal, liliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti pada ka nagbuya, more power to your program. Tingo, lagyaman na pagayam mo, Sandra, Itilawag City. Thank you, Sandra. Thank you, mat kadagiti nagbuya, kaslaki ni Bachu Chay, ni Arnel Sambusonido, madinsag sarding dahil tinap-nap, manong, manso, matulumantan. Hanggang tutulog ito, yung itikalman, permi. Wansa, itinapang ko binisita dahil kita mulak, hapag kit, naragragsak kami kuman, ginit. Malaming kami kunada. Hello, gini Dayan, tagupa, balanay, happy Monday, sir, God bless. Kastamat ka na kayo dito, Burgos. Yan, ni, okay, Marilo, Naidas Baisa, ni Mayang, kumusta kan Mayang? Nagimas kan Mayang, dakil tapatong mo. Madamat panagbantay mo ti store mo, Mayang. Ni Janet Balcobero, the basement, Tilawag City Commercial Complex, nga taga Barangay Sawang, San Juan, Ilocosur. Erlinda Pantrosete, ng birthday tangal daw. Mila Milyari, happy watching, sis. Happy birthday, Erlinda Pantrosete. How young. Yeah. Rubian Agpawa. Mano taon na ka din? Pito pa lang. Hindi nag-birthday hindi August 14, nag-birthday ni Alagno. Kaya naduwa tayo ti radyo na may bayag, ya. Marutaw mo manong nakit. Pito kinto. So nga pito, 72. Curly Taguba once again. Your Diyos Winistango. Yan, thank you. Okay. Okay. Inaklabasin nag-breakfast sakto agsubli para itidir manong name sa pagtag programa kabuta adang papanami. Mumlatan sa din, no? Okay. Thank you for watching. Iti tayo tumatawag, dir manong name programa, iti dir manong name page.